Saya rasa kalau Tun Mahathir yang berada kat tepi tu, dia takkan berjoget. Mungkin Najib dengan Datuk Seri Anwar berjoget. Kerana dia ada rasa yang perlu menunjukkan keakraban dan penerimaan orang lain di peringkat antarabangsa terhadap mereka. Tapi mungkin besar kemungkinan kalau Tun Mahathir contohnya, saya tak rasa dia berjoget tau. Sebab yalah, okay, I do my job as a Prime Minister. I respect you as the President of the US, but we are not friends, personal friends, because I disagree with a lot of things. I disagree with you personally as a person. I disagree with your decision as the President of the US, kan. Jadi yang itu bagi saya lah, kesan politik itu saya tak akan underestimate lah. Kerana satu dunia tahu pandangan Trump, satu dunia tahu pendirian parti Republican terhadap Palestin, kan. Jadi bila dia menunjukkan keakraban yang melebihi daripada garis rasmi di antara dua orang yang mewakili negara masing-masing, dan dia akan jadi bahan telahan ramai orang lah, kan. Jadi sebab itu saya tengok kadang-kadang hasil daripada menari dan berjoget itu, dia kadang-kadang membuka pekung kita juga sebagai sebuah negara, terutamanya bila kita tengok di social media. Ada satu tweet yang viral lah, kan. Ada seorang Palestin yang melahirkan rasa kecewa lah bila Trump disambut dan berjoget di Malaysia sedemikian rupa dalam keadaan Palestin diperlakukan demikian, kan. Dan bila saya baca 2-3 komen daripada rakyat Malaysia, kan, saya malu sebenarnya.